Anika Basta Mzee wa kazi Ichako mkusa kuwa mkaide tichikuma sangu Atina mani Wewe enda kule toka hapa Sijava Shkango Shkango study na mbuzangu study ndani tana Kuruamba Unaza kumbuzangu study Orwa mkaga Bendeza shino bwoki irikire Omushayi nenda Ubwo ni ejo niyo yantutwire ati wano dewe Wona shika yagwa yokari Yo mwana Wona sheri orindenda kushika hona Kasi nsibire ninshuma ninyegera Terera turebe Bendeza Kajira mababiri shika ine mwabarongo Ahayo Aine mwabaro Debo mutwo ogumongu gwa Dengu Ogundu ngugwa Bikatore mwana we Banya-Uganda, mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kari kubaza kwindura amagara gawe ubwo uri koresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegerezo mucago kusingura bihembo nyamwinji ubwo uri kwerebera TV buri wiki buri kweyandikisa ni kongera mice yawe okutoranwa ukwetabo mu draw yitu biri rwa Gaga shaye mwene chweka ezekiro waheza kusingura no basa kutwara kiwahangura ninga bakwe musente omukash emirundi y'urukweta bo mukazano nikwene mice yawe yo kusingura eri kweyongera mweno tarindaho terasta 238 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bwahati akarone kagambwaho buri hamwe twegiteho aha programu yareba hindijire ahita urugo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe Sibona beninde bantu kanite katika za kushwera na basa kubana ngako mwikuru aineke mwani ni expectations zina benyine ukana amabana ekeri yo kujya ngoshwe bomusheja okutina rahanga nitabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda Ituntu twatugamba urungereza mazima Excuse me sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwe nahuririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumurizo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no ko abashomeza kunabemba rebo mu ishomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu no babana batuganirira aha binte baraberemu kandi no bababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi etumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagambaki reba hindijire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga otaferwa abataka nani nteka mazima tukore hakajenyi kake katakutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abajenyi umushango gwe nkoko izuwa nimire nangwa muyizu reka ndete yebitoke nk'ikumi nesano y'inkabataka mu nkwaze amakaga kanga kandi ne no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataronkoko atarombuzi atarhonde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tikachikora kasha kira
sibire kurungi twakutangirira eshaha neza gacencwire ebiro by'okwezi bya 2013 okwezi no kwa munana omwaka ne 2025 Serena Nwamanya nyine Sunday Brian nito turabe ntukutwara mu gacencwire agutwatebekanisa omwebazyogu kandi ntuzagatandikiraho ombwijire omirimo eyo kunyorora amezi okugiho mujero gwa Kagera omurisinjiro okugareto mu rembo orwambarara yasigaza okwezi kumwe konka emirimejo kubanehwa okora amezaga kukatandika omwaka gw'2022 kandi project egi nayo kumaraho sente ziri kwika miliyoni 108 omusente za euro bwanyuma y'ubwindi bw'amizo mugera gwa Rwizi kongera kucendere cyaresereho ko yongera kwibara rya mizo mcanga c'amashuma ga Burenje Rwizova hamwe n'ibiceka bya Kato Dry Corridor government kwerabero ministry bya mizo n'ubuhangwa hamwe n'ekitongore cha National Water and Sewage Corporation bakatandikaho project ejo mwaka gw'2022 obwa hati emirimo myingi yahwire kandi hatabariyo mu kugezesa pressure mu nsheke hamwe no kuzozya okubasa kutandika kutambuza miza gakurungi emyanya emwe twirezingamize emirimo harimo kutambusya za pipe hamugera gwa Rwizi okuzitambusya oruguto nyigendo rwambarira Kabare Road okuzitwara hakashozi Boma hamwe n'ahandi kandi hatevyo na byahwire kugira ngo agamiza ga Kagera ecyatsi twiremeye no kugira amiza gumurwizi gakacendera ombwire bwo mushana nagaho mutobona bona ngo funa miza kwanga marad mande yamba konka Kagera nabo no butwagire yo neyo kusupplementing urwizi kugira ngo amiza gona guturkwenda umurimba rantu zaguma tugihe Kagera urwizi ntutekwagumaho Kagera ntuza kwihayo miliyoni 12 umurwizi ntubantu wenda miliyoni 12 zindi kutunga miliyoni 2 na zamizi ezo rukherezo murimba emirmeji yo no kutariza hamwe obwa hati yasike bicwe kabiru kwikacenda na bitana harigana akorwa mukaga bashemeko abagakize umuribe wunya kandi hasigaro just point ya Bank of Uganda na hari ya golf course crossinga amizga kazaboma so Kagera I would say hati yari 98.5% at least amizo mbaragashiremo turyo mukumaririza wikeje takahwire ngarara gashikira muri umutanke zite zabe unya reserve akashoza ho mutawona Katete project eji yaba yahwire neija kuba nenyunyuta mizgaru kwikartaze miliyoni 30 burizova agarkwija kwegita hartaze miliyoni 16 z'urukorgo mugera gwa Rwizi ekira yongera umuhendo gwa mizo mchange chi hartaze 30 ezo miliyoni 30 za mizi miliyoni 18 za Isinjiro district miliyoni 12 nazijambara miliyoni 12 zinde zikwetaga kutopinga kufuna amiza gimbarero kwenda tugiho mu River Rwizi ubwa hati emirumwe by'amashanyarazi okutereza imihanda okukora za inspection ducts
okugeza senseshe hamwe n'ebindi byingi byona byahwire konko murakateto mutukafunamo obuzibu kugira ngo tarimo road reserve abantu nibombeka amaju bagakiza kimwe haruguto onkanyenda kusima kanso yambarra eka twikiriza ngo turabye pipes omurubaju rw'oruguto abo kugira ngo tariho road reserves and indeed twazarabya mu nchoro kurebera mu rumuntu kugenda omisho so mayor na executive ba councillors the city clerk go muchara Jeni city engineer Hirare na team yona ba supporting project ya government eje munonga kurango twatandika kuhika kwendera kwa project okurijira hantekateka ya gavumenti project ejegenderire kuhera abantu okutunga amizi mingi agarabahwero kwejumbira omu kuhinga okw'omurembe barikwiterera ebihingwa byabo hamwe n'okutunga amizi agarikumara g'okukozesa omu maka gaabo hamwe n'okwongyera obwingi bw'amizi omu ndembo aha bwa TV West nde era akiza Chiza abatura okurwa mu cyare cya Burambika omugomborere ya Chondo omu district ya Kasese bashobanjirirwe bwa nyuma yo kushanga Yusufo Mbusa omyaka 85 yo bukura yisirwe abantu abatakamanyirwe polisi y'ecyange cya Rwenzori East negira ngo yamazire kuba netandika wo kucondoza kubasa kumanya abina z'abakozire ikikorwa eco Kurugera Arbana Bastembo oromwijukuru wa Chitwa nibatekateka ngo babiri bari abashuma bamwisere abo kugira ngo babiri yamara kutunga emitwaro 20 z'abantu abakuzura ku rwo mu government hamwe n'emitwaro 25 yabiri yamara kuguza umukoko waye nimushya kurora katunga sindise government mweri yasitunga kucha kabiri kilabire twalengekanira tutaka sente aku kabali ya sendra naruka ndarunya ni mulyo no tukoko atriwe mushya kurumulimi so abasente sente obo twalengekanira tutibwa basirisa sitwanga menya bale mtranga ne bahenga brevet ali lumulimi nyakabare inakala mekoko mremo kana tuli kumisha koko inatwanga sente ushakolo ntro mayire abimba kamwingiro mu nyumba amachunguro luyo mabertulo luyo SP Nelson Tumshime uri umugamirizi wa polisi abo cyange cya Rwenzori yahamya makuraga Muzeyi Mbusa Yusuf w'emyaka 95 yo bukuru okucondozo kwa okutandikiraho nukoreka ngo bamucumisire kandi twasanga ha scene of crime hati tukabigamba ha kamera aho kwandiza kukosa nko bujurizi kuturazo mu kote Tumushime yagaruka yagira ngo nka polisi bari no bacondoza amshangwe ndishwe na eyo bwisi mu district eji guno mshango gukarga hima mu Mareba sub county ahe omuntu yagira mu bala ya Chinawol of Ba muri Mareba town council bafuna mu butikirizingana aba barwana nawe yarwaho yafu so ahe turugambira turimo kucondoza emishango ina eyo bwisi mu region yitu ya Rwenzori East omubero gumjenzi gwatwara gumirwari rya Kagando okuceberwa gasha kwa Gilbert Muhanguzi twaza kumuraho netugaruka Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Echiro chisisire chireche Rosfomne bakasheshe karonje Para here Ross spring na Rosfom
ejinibite tokura busasi mukasheshi nikukumasagingo mukirochuna werare nko mwerere n'ubufaratsi bw'umutendo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho urkwena Resform insiye biroto birungi nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuha umumudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumurira kushemererwa uhurura ubunuzi na n'obusinge nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakini cyo kunywa cyonka mpenkoni ni kwamani uhindika omushisha nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinywa de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunga icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burungi bwo murembe aha bei nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. wakozesa momo noba ina mani go kuhinduka investor utandika kutunga ka center asimu yawe buri izoba yimata star emwe mukagitano star mushanju star emwe hashi kuteka musente kurugira kimwara shiringiro 10 zonka na momo investor kandi kiri kukiro yo burungi nubasa kwihayo sente zawe aho nawo akire kona ejo niyo momo amana gari kuretera kukiraho manager ogito wagito konka batu mu kidara kabataka jiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Mbarara Institute for Social Development ishomero eryatandikira umwaka gwa 2019 kandi rya mwanya gwariyo omuri Mbarara aharuguto rwaza kabare omutawuni ya Ruti bakwinira ubwigese burungi aharurengo rwa certificate hamwe na diploma omashomo nka secretarial accountancy journalism and mass communication electrical engineering civil engineering automotive mechanics ICT hotel and institutional catering fashion and design nagande minji ebyemizano hamwe no kutina ruhanga niba bikwatisa amani okwehandisa ni kugenda umisha ishomero
Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi nibatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kuvanyisa abantu mwena ngw'emihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cha Chenyonyi omu Dubai emirumo nkaba customer service airport security aviation stewardess check-in agents landing grounds guides and aircraft cleaners okuhandisa no kwabusha aha mirumo yona aha mataji gabogona esimu noti mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga noti mushanju ina itanu ninga noti mushanju ina not rukumi katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibaregaruka kugire nako hamutima ryaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi erina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize emyaka 18 otanywaho mazina ganje ni Agire Mbabazi Emmanuel gano ya Yamarembo Trading Center Chamuhunga tukora n'amashanyarazi ga Fresh Solar dukorire mu kumarubwire bwindi akube nyuma ho tukatine amashanyarazi turi kubona umurga uza kutegera hari kungatwiza Fresh Solar kuyizire twateka saruni Mweniwe owa saruni, abamashomero, abamaduka, abazafamu, n'abatunzi b'enkoko, banyina maka, abamabara na za hoteli. Tunga sora ya fresi, rero kora magoba. Ijuka ngo nibagikushumikira, bagikanike, kandi bagaruza mekiri kusisikara. Aho gabusha free. Ebiro kukira hotera, noti munana noti, hashatu na mkaga, hatano na mshanju, ngaga ni itano, yabusha. Chibaya Youth Development Sacco abakugomu kurwanisa obworo okubika sente hamwe no kuhereza loan zahanshaji nche bakuletera voluntary savings, group savings, institutional savings hamwe na junior savings, derotwa culture loans, bakwinire business loans, agriculture loans, border loans, school fees loans, emergency loans, home improvement loans hamwe na women and youth empowerment loans. Bashanje muri Center Nyakayo Jombara Jerukuru bina matajo muruti Koranoria hamwe na Nyamitanga. Ebiri kuciraho za website www.co.ug ninga tera note ibiri note chenda nemwe abiri na mshanju nkaga na mnana ninga note 3 Chibaya Youth Development Sacco, Unity and Development. Mucha tompo twizi kunaruha nkashomaho otwizi tuha mbire nakambire muhame mwami muhame bashejama muhame bishi muhame no naza kunyo twisoti muhame naza kutema kitocho ti muhame no Muhame Financial Services Cooperative Limited nibo bonkabe ine ansa yebizibu byawe byona tungo bohereza bwabo ka Gohe Main Branch, Kaberebere Branch, Rubindi Branch, Gwebikona Branch muri Mbarara, Ngarama Branch, Butare, Mbare Branch, Mugaruske Branch, Ibanda Branch, Sika Branch, Kachindo Branch. Nihagira abashubuzi, nihagira abarisa, nihagira abahinji, wanonda kudabiriza enju. Abana baza kugaruka hisho mbero. Mizamuna gacenchire owakurire okuteza akaruruka NRM abo abanyishenjero mu district ya Hoima barjireho bamurekura ahabwa bema bwa koti ahabwo mushango obwo kurangerera abantu babiri umurundo gumwe
wakuriremo kuteza akaruru ka NRM ahabwa abanyishengero mu district ya Hoima Joseph Kutegeka akakwatwa bwa nyuma yo gwire buce habarukireho kunyura mu guha hagati y'ababire bese imbere ahabwa ishaza rya Bugashya Amran Tumusime hamwe na mugenzi we Pius wa Kabi ahabwa kubarangira bonanka basinguze ogwatwira har rumanda kusiyobwa bar kumutonganira bahire yo kushabo bwema owa chief magistrate wa koti ya Hoima. We are very grateful with the wise decision that this court has made, and bail has been granted to all the 3 accused who were part of the electoral process of the NRM primaries. Although the terms that have been granted to them have been fairly stringent, for example, they're not supposed to leave the jurisdiction of Uganda without the express written permission of the court. They're not supposed to associate with colleagues they have worked with, lest it is interpreted as interference with the investigations. Omuramuzi George Kunhira abahiro bwe mubwe burumwe mara kumutaho mutemo gwa miliyoni 5 ezitarizo kushashuraho Kutegeka bamaragire gumana yanjura hakoto burwa katano hamwe no butaganira nabo bona abo yakozire nabo mu karuru. Bail is a constitutional right. And the accused persons or the applicants have the right to apply for bail. I further take note that all the accused persons or applicants are presumed innocent until proven guilty. Omushango gugonjizibwe yo kusiye 2017 byo kwezi kwa mwenda omwaka ogo. Accused persons or the persons you excluded for. And each of you will be made to pay 5 million shillings. Ahizo bari okutera karuru Kutegeka kabanza kurangira Amran Tumusime nko musinguzi no bururo mutwaro gumwe 1339 arukura turwa Pius wa Kabi no bururo mutwaro gumwe 1380 bitu bwa nyuma akagaraka yarangira Pius wa Kabi nko musinguzi no bururo mutwaro gumwe 15 rukagi 12 amakoraga gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto. Ambrose Katoto. Government ya Uganda eherizo kutunga sente okurwa mu banka yensi yona okurinda omujero gwa Kitagata oguru kuhereza abatura mizi omu district 3 ezirimu Bushenyi, Mitoma hamwe na Shema na nekisharra ekiri kuhereza amizi omujerogo. Impataneje kwasibwa b'ekitongore kya National Water and Sewage Corporation abarahwerweho ibindi bitongore bishatu mu kubyara imiti okutesharaho abantu bashemerire koma hamwe no kuhereza abantu ibindi bintu byo kwihamwe ntasya obutatahirire bishara zo kubyara imiti no kurya ngo abantu batemere imiti so twajyangu omubafa zone za Kitagata River zo kubyara imiti kugira ngo ubutondo bwayo bugaruka. Ministry y'ebyamizi n'obuhangwa eyehanangiriza abaturangwe bishare bari kutahirira nibyo biri kubahwera kujeje n'amiza go bari kukoresa omu maka gabo. Some activities will be in people's lands, so we should always try as much as possible to gain consent from our communities, but also ensure that while we're carrying out these interventions, we consider all the safety as social aspects. WWF tukahereza amagezi ekitongore cya National Water kugira ngo bakore ibintu bina kurinda omugera gwa Kitagata. Icyo kubanza no kureba ngo abantu bamanya bayegesibwa. Icya kabiri no kureba ngo emyanya ibatahirire yagarukwamo bagihindura abantu babyara imiti kandi ejo myanya yashanke yagaruka busya. Icya kashatu no kureba ngo embera y'abantu kukira munonga abari hihi no mugera gwa Kitagata abo bantu babahereza ekitweta livelihoods ningo buyambi kureba ngo embera yabo yatunguka. Toba RDCs kumekinga sho ngo abantu bona batahirire ebisaru na batahirire yobuhangwe kusangwa babirugamo no kwa maizi gano gongere gagaruke bushaka kuranga abantu itwatunga ikisibo cyo kurwa amaizi. So project nkendo gwe kwija ntibana yambirizaho oku supplementinga hali yiraka ya president okorango twa supporting abantu betu. So mulimo gwetu nkaba RDCs
baitu na ba stakeholders abandi nuko konja kwengezinga abantu baitu okumanya omugaso gukulinda ebyo buhangwa cyonka na project yenu negenda ku benefiting leta kuranga abantu batunga amaizi amarungi amakagaro kuhika 350 ngogaraganyirwa mu kutunga emiti ebihume byenjoki okurise byenyanja hamwe n'endijo myuga project ejo mu district ya Bushenyi kandi abandi n'aba district ya Metoma hamwe na Shema abaherero mugera gwa Kitagata okutongoze horeji eyibesere implementation of full scale source protection measures project for the Kitagata River in Bushenyi Metoma and Shema okorirwa hatuza hoteli mu district ya Bushenyi umuganda bebembeze behanangirizibwe kwatanisa hamwe n'ibitongore bitari bya government okurinda kugarura busibyo buhangwa ibe nebindi bigambirwa mu district ya Kamwenge ubwo abebembeze babire nibarambure bisharra no kucondoza emiringo ebiru kucwekerezebwamo kenke no kuterwa byanda ibyo butosha inzira iri kubura hati ntwe no kusimagese kujya mu kwezire yayegesa abantu ikubahereza best alternative agriculture inputs izuba kubasa korera hamwanya aho ukura mutibashisha ibyo buhanga tureba na munonga abantu bahina mugera gwampanga ukusitwichinga kora muri zikuzinga mukaga kugamu yibanda kagera kimwe mpaka kakwata fotokoto no kurabamu next time the council sits, how do we integrate the things of conservation rule, buffer zone protection within our plans, and we prioritize it? abebembeze nabagira ngo bwahate bino kwatanisa n'ibitongore bitari bya government okureba ngo bisharira byona byagarwaho ubwo mwanya nagumwe konke imyanya mingi esha akabona kutwareba umucika kimwe cyonke cyabunoga waza kureba urugendo banga hero kora ba mutano gwitu na district nango no mu district ya Kamwenge shite ngo muri mwingi munonga kureba ngo twakuma emugera gwampanga ngo nibyo buhangwa umakagitu ibisharo hamwe n'ibindi abantu mwene they should engage ninga bateke hamani byazimiti no kurinda ubuhangwa wese wetrans baritse kubika gasha kwa Mike Atwachire na Anthony Twine Mwebare abanyamakuru bitu abazire abashomesa nabeji abishomeri rya government rya Mutojo Madarasat Primary School erukushangwa omuri Mutojo Kitojo Ward omuri Shema Municipality batachire government ngwera kuce kubahwera batakatirwe byombeko ibyo nabugambira rwizoba rya nyuma ibibazo bwo munyishenjera habwa Shema Municipality Dickson Kateshumba abira batwarira amabati 2050 agubasha bere ku rwo mu government batonko kumugera nkuyihashemerwa hari Bushenyi mu government baganyirwe mu Kamena yonka ishomerera ubuzima ugasibire community abana bo kwijaha amashomera amarunju no bwegaro konka ariho groupe kwijaha mugijwe ngo nabona abana bihanga mugire kintu cy'umwaduwembekera nke kizimbe wongera cha onari nyenda kongera kusima ukushiriza ekiwaraganisa bazira Kateshumbwa okubaretera amabati kikijaho bamweta ha mukoro go kurundana sente zo kunduze cyombeko kandi bwanyuma yo kureba embera y'ishomereri akabaragiro kushenyaho mwaha byombeko ati akabarondera sente zo kombeketsya aho kora bwetengo n'ubwinji kure ko umuntu ari kubaza kwishura minister akajya tahari y'amabati magana 5 ingeraho 2005 ngatware Shema naba ari umuntu ari kubaza kwikayo imwe bane munyenda kubatuma murugaho mugambira abasire banyu n'umucubanya mjengo MP aturetire kizimbe MP aturetera amabati mbweni nitwe twinde kugera tuta kumumanya MP twaba tutarigire mu politics zo kushisha politics zenyuma kaza politics za development nimuza kureta rabebembezi babirukaho abebembezi bishomereri bagambire Kateshumba ngo babire bayehwira amasiko barakumanya ngo ishomero ryaza kugwa kandi aba bamutengire migisha yatuyo mugabashiki abo ko babataji yaka ndazakore kunyuma kandi gakore nebye bibateri twaza kubikangura aho byona byaka ngo bishara hanga yabatwikirize nimuzakureba naho hayaka Mangi kumatete turachingana kichayi cha nambo oronda niba atoreba ngututungu ninjira ngo abeje muterereho narebo engaro zamani abazire muterereho narebo engaro zamani ahabo kubitwe nkamadrasa tureta kubasa kushakara ikizimbeje
Honorable Dickson Kateshumba agambira aba municipality kutandika kwombeka hecombeko ekindi ngo ahabwo kuba amabati go kucishakara garoho amakoraga gashakwa Michael atwakire. Michael atwakire twaza kumuraho nitugaruka. Chuchumura kabozi komora kabozi. Chuchumura kabozi tuntumure stressi. Tuntumura burwiro komora kabozi. Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband. Komora chukunywa chakabozi multivitamin drink. Chikutasyo munsi y'amagara marungi. Nichikuyambaho kwigura emisi. Kireta amana masyo mubashirira hamwe n'abakazi. Nendijo megasho kwata kabozi multivitamin drink. Otuntumura chubaro na stress. Echo kunywa chakabozi multivitamin drink. Nichikorwa bakabozi Health Products Limited. Chamibwa UNBS kandi churuho mbipimo bya milliliters 320. Omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorora ihanga ryona. Okushubara no kumanya ibirukiraho 0702 15 91 Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Iri zuba nza kutayire cyaro mufite butoshaka kuba kuri yo kwesima no kushemerwa. Ombirabira inkanda zitazi umwe na zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'imbere konkebere abakugura omukampani ya Movite bagitse birungo byona omukintu kundeka mwana wanje takiruho kuteganiswa Movite habo nirwo mukushakira ibishaka bitari umwe na bimwe okutambe ndwara zombe nkohere okweyagura ombiro gwona gubaje gubereshera umwana nabasa kwesiga Movite habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Movite okweyesiga izoba ryona. Wakozesa momo nobu inamani go kushashuje bwagura ulikozesa simu yawe hatari okuteganisibwa yimata star emwe mukagitano star ishatu hashi ningasho scanning code ku downloadinga momo app kushashuje kintu cyona hariho kuteganisibwa na change kandi kiri kukiraho sente zako ho wabo ine cyo kushashura nubasa kongera hazi wabo ine ulikozesa momo advance ejo niyo momo amani agari kuretera kukiraho. Man, valet took forever. There's no valet here. Who took my coat? That could have been bad. Mountain Dew. Do the Dew. At Advanced International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire echo sure. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. You say nothing yet.
This Big Brother Naija Season 10. It's 10 times the drama, 10 times the rivalry, and 10 times the game. This is certified. No zero, no minus. Watch all the eviction nights live on Pearl Magic Prime, channel 303 on GoTV and channel 148 on DSTV every Sunday at 9 p.m. for just 11,500 shillings on GoTV Plus or 15,000 shillings on DSTV Access with Kawiki. Gold sponsor, Guinness. MultiChoice Uganda is regulated by you. 25th, we got an accident here with a bullet. An askar shoots an askar. So in that moment, I ran there to see what happened. I found a shoot guy. According to how we are trained by Prudential and the Red Cross, I helped that guy to block the space because blood was too much, he was bleeding too much. I would like to thank Prudential that guy recovered. Prudential. Let's face life together. Turi nawe. Abanyayuganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kari kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza umucego kusingura bihembo nyamwinji ubwo uri kwerebera TV buri wiki buri kwehandikisa ni kongere mice yawe okutoranwa ukwetabo mu draw yitu buri rwa gaga shaye mwene chweka ezekiro waheza kusingura no basa kutwara iki wahangura ninga bakwe musente omukash emirundi y'urukweta bo mukazano ni kwene mice yawe yo kusingura eri kweyongera mbweno tarindaho terasta 238 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bwahati akarone kagambwaho buri hamwe. Orwa mkaga bendeza shino bwokirukire umucyayi nenda ubwo ni ejo niyo yantutwire ati wano demwe wona shika yagwa yokari yo mwana wona sheri orindenda kushika hona kasi nsibire ni nshuma ni nyegera terera Gumizamo n'amakuru ebyo kufurira abashubuzi bakatara ka Makansing biri kugumizamo kugendo misho erizoba abebembezi bambara City Council obwe bebembirwe Town Clerk wambara barambura ahiba landlord bambara Makansing Association barukwenda kuta abapangisa babo okuramburoko kwa kwebembiremo Town Clerk wambara City Council Justin Variche obakwatanitse n'abandi bebembezi abarga omurimbara City North obebembiremo Town Clerk Prosper Tagobya aba omwanyugo babizire kureba ayiba landlords bayombekira abesire ba tenants aba basize kwesharinga okwika kuza City Council barukwenda okumanyisa bebembezi ngo mwanya bakwenda kubata tugushemere omwanya nyona gureba okurigiriro ko nagureba omwanya gwe twakubiye gwination omisho ganje okamisha gateke niko ngija kungambira bagwination ninga tugazeeki gwination mukozero mulimo ndikumanye cyana nshimira kusito mu mahurire mukozero mulimo ogutwa kukozera nka government cyana ninga mukikozera aho kugira ngo nimwe muri kwenda kombeka konka karwa rakatale kali kwenda kombekwa ekiragiro nikigira ngo ni duty ya government okuri locating abantu namwe twanturambura turi kugira ngo orareba ngo haba inconvenient nagamani gona gumutiro tindona kandi katara hi group nako kali abarashaga kaliyo kandi tali mbantu nobebyo nabyagambwa ba landlords abarukwegitira hansi y'ikigombe cyambarira Makansing Market Landlords Association nibagira ngo tubatungire buri nganza bo nk'aba landlords ngishate mwenda hatinyo ati mwenda ngonkereza abagurisi tugende tsukuri ya muzeyi abo twata watabarza RCC timu nku muvekera timu muryaha ogize ngutinde kwezayo aba bariyo n'abantu mazo wanyu ahantu bakweshungera konki twenda kwesunga nituwa muzeyi
kandi cyorobi okuzanye ntizayo konkana twanga oryo mwanangiwe nkusisira umurimo nkakora umurimo gwanje bansibura gi nata nyene ngo korege osiburoje itwe mwite balanduzi b'ibintu bibiri aka nakitu nakuriya nakitu gushika twahiriza aka abakoba basima wareba harimo abantu batangiye gukoreramo tutandika gukora manyate mbatuzana nanu bareba mwaka tukakora nakuriya mukibo kuzanda nanyenze kushaba ngo mutaturetera abo ko mutagira ngo nite tuzuma akagitu tutama abo nite n'abakazi n'abana bitu tugamba ubundi umukaza kurra ko kukanira nagamba kandi nite tubasa kwesharinga mani abo kuba nubwo rurimi ruturere numbasa kwetegereza nani ito ko kuturya ro twakwita twatotebe bwitu tukushaba bashawazani motoka zo kuzitwara mutuzine umukuta undi crack aba haroba kushaba abebembezi bambara city council bokwatse nebyo kwerenda okubakorera kumkureba kataraka uko kari na standard zako nimureba ngo fit for occupation niyo buri bumaze niza nindo ndatuyeje ngo nindo ndisheshe ukibona nindebe mbere ikarumu umwanya gwonka teranye kuchaika akoja kugamba kwa bebembezi obebembiremu Justin Vareche town clerk wa Mbara City oguyatandika arikuba homoresa nitekateka ngo ntujya kuba supportinga mwena nka association nabariya na nimwe mwena mfite kuba supportinga kugira ngo development yanyu yaba ishu zabo zabariya enyingi turinka bazihendiye olchiko rwahwa City Clerk araganisa abashubuzi kujagaruka mu kweto rundi ruciko omusabi temwe ochiko n'urugita n'abamumba attendants okutunjira umubazi enshonga kwafura abo kubakatare kamakansing bin kukombeka enshonga zabombeka abakatare kamakansing zakumara imyaka irenjero muri 16 okuljaba landlords abarkwegita hasi yambara makansing market landlords association akataraka cyabaho okombeka katandika no kukumara imyaka 3 billion zirenjero 80 nizo zitebekanisiwe okureba ngo murumogo batandika okugukora aba TV West disenyomo Gideon aho murembara webare senyomo Gideon endwara yo kutonyomba kazi nemwe ahandwara ezirukutekatekwaho ngo tuziri kutambirwa kandi abakazi binji babuzirwe obusinje ahabwe endwareje bitu babashaho nibagira ngo endwareje neragurwa kandi kira Urwakashatu rw'esabite tutira mabega tukakuretera endwara yo kutonya mu bakazi ninga shigete fistra kandi endwara egerese roho kwerarikera omubakugwa bibye magara mave numwesugwa omushawo mukugo mu ndwara egi nagira ngo endwara egi nobwera beri kutambwa amarwaro mu Uganda garu kugitamba n'amake ku ekiretira abakazi bagumana beshereka ahabo kushwara obwe bari kutekateka ngutera kutambwa fistula obujanjaguru mu Uganda hati harimo amarwaro make agakuhereza obujanja byobu ntugeta routine basis kugira ngo umuntu yagira burwire obwe nayija hakwendera akorwaho hashoborire ngo endwara y'umukazi nagitungo mu bwire bwo kuzara yayeshanga ngo ayine kwera munonga nabwanyuma akashatuka kandi tushangire ngo yinakabika hangwa hamagara gumukazi abo kuba bamwe nibangwa kandi binje nubahika kuteka kwenda kwita aba bakaza bo kumanya no mangwa bakaza banabona bantu bongera ahantasiya yeka so n'abantu bakora imirimo yabo mbwe ni ukiteka hore umuntu ari kutirika nkari ninga arukoraga kobi hona nazamura umuntu akora natahizeka so na nebyentasiya nabyo nibibabi nobwe ndwaregera kutambwa omukazi ayine kumanya ko yakubasa kugerinda so cyo kubanza no kureka ngo abishibiti bo mwihanga tebarahuka kuzara batakabira bakazi ako ntukira kurenga abana b'imyaka 15 16 so ico ubwo no muringo gumwe ugundi no gukurebeka ngo abakazi bagerenda ncenda ngo bakebezenda bakoreza antinento abo kuba ico ncereta abashaho
bakoraje batebekana sajje na nukuora azari ogu najirangwe ndware jeruhu kandi umunsi yona abakazi n'abica bari hagati ya miliyoni 23 bine ndware ya fistula kandi mu Uganda aharuburu bakazigana 2 bine ndware ya fistula gasha ku Edison Kinene Edson Kinene omuzego kwiha abana bato babishyo mu mashomero gutekere musheke mu district eyisinjire y'amashuma kandi kintekera kiriza bebembezi bagira ngo muzogu gwine kumarwaho President Museveni gwabasindishire kabanyisi okora buroku abembezi bakwiriye babene biguraho ibyombeko by'amashamirana umwishaza ry'isinjiro West na Bukanga North agayembekirwa hansi y'enkora ya Dedegi hamwe na SFG kigurwa umuzina rya tatitwe n'iryo mwana n'iryo muorukwe tuneketaho guhereza bingi okakugirira amasomo y'igana cyenda na mukaga arahaga kishomera hansi y'emiti okatwarana umufayo barite cyumbe keke mwene umurango gwanje gwamuhebe bitwa kweta maintenance and repair antimanyisa icyo babahereza okukirebera cyangwa kiyamu ani bashabazire banyani banje mwere cyabishi bashome bayika university ben kara disi kwa yashingwa rito ogana mbe ati araja RDC biga kwagire kushene uruhenda kwe kure ati nakazekura ahekere n'abana mu so nabashaba abazire abana bitu babishiki bege bayika university enkora yetu ya government kandi twaza omu sustainable development goals twine mu goal eri kugira ngo turya kurakuranya ebyamashomero kugira ngo abana batunge ebyo bwegese byo mutindo ngweno ebyo bwegese byo mutindo toka bitungo tine bizimbe birungi toka bitungo tine bashomesa abazire bashebwa ko zo mugisha ubwo buhereza burungi bw'amashomero n'abashomesa babana bashomesa abana babo bona abishiki nabojo habatana mu kushorora agira abashomesa tukabugwa grades zitwa twinshi twakora so twenda kubasha abashomesa mushomesa abana habuka n'ibindi byone biri kwetera kugira ngo abana bashomeje byone biruko DEO nyenda kushaba estongore cyawe echa inspection inspectors bazo mu mashomero bagaruke beyongere barebe haba harimo bundo buzibu nabwo tubukore kuri bo nasaro bwayo butwiro uko butwiro abana bitu hate kizimbe kukigira ha cyabonera bare batarazo headmaster yaba murungi mwagera staff nungi mwakundana mwabiryango hati iryango yanura koko hono kwasibwe byombeko abashomesa bashavirwe okurwanira ubonero burungi abo kubatine kibaruko banja government kwaye gukoze ebahire bizimbe yabahereza headteacher murungi yabahereza abashomesa barungi bona ne bashashura kurungi ahatari umushomesa uri kubanja government kumubita ba government machategereza omugandi inkaguma hamiringo yentunguka yecyanga abatubana barabirwa kugira umujinya go kushomesa abana bitu kutari kubatora no kubato mu bishwere ebigambirwa hagrunda na sente zo kombeka ishemari ya St Martin Primary School omuryantonde. There are many challenges in this school, including the fencing. The school needs a fence. The school needs a main hall, which we are starting on now. The school needs a dormitory, not one, but one for girls and one for boys. naye twebaza gavumenti eno ti abaana bonna kati atagendera mu ngato yakola ki era abazadde tunywere tunyiikire okulaba nti abaana baffe bali simaati baba bagenda ku ssomero kuba bagamba ng'omuti gukinikwa gukiri mubisi omwana oyo bw'abeera omukyafu kati n'empukula ajja kubeera ki abantu benda kwombeka main hall n'obulalo bw'abishiki kandi miliyoni 371 hamwe n'obushaho bwa siminti gana shanju nibyo birundinwe okukyendeza hari miliyoni 220 eziri kwetagwa banga tuli mu kuzimba madensa abampagira abali wano obaweereyo beegayidde mujje wano tuzimbe wamu leeta akabbo abasobola okuyimirira nange era essomero lyaffe lyetugambye twetaaga okuzimba hall empa ya sementi n'ensuubiza obadde olaba nti tusobolera ddala awo nno katonda atuyambe
ebisuubizo ebyo biveemu biri bibasuubizizza. Ezindi nshonga zagambwaho harimo kanisa amashomero omuri district egi omu bushagisho bwa gavumenti. Guno omulimu gwetukola gwandibadde mulimu gwaki gwa gavumenti. Tukenera omuntu atandika n'okusiiba ekigo. Omulimu gwa gavumenti kulaba nti ereeta ebizimbe n'esasula abasomesa oba kye tuyita infrastructure development n'okulaba nti efacilitatinga okututeeramu abasomesa. Luli yasuubiza nti nali bigere bye bikaaliiro n'agamba nti omukugu okusooka esente yasaba akawunti ne bagimuwa era evidence yina akapapula nkaleese $1,500,000 yaziwadde akawunti eno si akapapula kakano ngenda kakuwa okazzeeyo ekaaliirwa sente zatuuse dda ku akawunti. Gashoka Sandeke William na Ruth Nwamanyi. Mwebare abanyamakuru betu abanyishenjero bagamba aha obira minister Mary Karoro Krutu Businje nko muntu bire natina rahanga arukwegesa obarukurabira omukwandeka arukunda abana kandi abira ryico kureberaho ombwesugwa. Bwa nyuma yo kufa ko bira ry'omuhabuzi wa president ahabwe by'amakoro Canon Mary Karoro Businje Okrot abanyishengera butwashanga mu parliament kandi tukaganiraho nabo bamugambaho nko muntu twiraro kukundi ihanga rye obwa rukwegesa abantu okukundi ihanga ryabo otireho no korra madini Iraq y'abana Uganda Iraq y'abakyara kana yembera abantu ababushenyi emirwe kwa ukana nobwara abemyaka yaba egenzere omyaka yo ku advisinga konka bena yitagwa mununga omuryankore aha bakaza bankore konka nabatara bakazi bonka hamwe na nabantu bono omuryankore abo kwabirara icon omuryankore omushara emanzi kandi nabo bachara babanze kutembura Bushenyi district nka umana member wa parliament otwabenturebera nka role model kandi omucharo wabakora politics ze atine rwari omucharo wabaryo mukakamu omucharo wabire akore ebintu bye mpora kandi okimurebo hurura wajira uti politics na zanata kandi twenda kumusima emirimo ye yakorire ihanga na munonga kuyihayaba minister kuyaba member wa parliament itwenka abanyabushenyi tukatwepakisa munonga abandi banyishengero bamugambaho nko muntu bira ryo muhandikira ranganwa w'amazima kandi omwesugwa. I liked reading articles. I think she was an excellent writer. She would write on any matter, even what is happening in parliament. I used to follow her because of her writings. She knew how to select the heading. The heading was enticing so that you could not miss to read the articles in the newspapers. Nkabakia tujakuferwa muno kandi muno abantu babushenyi abantu bona bateso region. Obwa hatentebekanisa zo kureto mbere gwo mugenzi ziriyo nizigendo misho aho mubere gwe gurukwija kwiho mu ihange rya Kenya aho agwire President Yoweri Museveni yaragira ku Mary Karoro Krot ahebwa kuzikwa ko mutano ninga official barrio Mire Babaranda or Minister w'enshonga za President nagira ngo nibija kwatanisa n'aba National Organizing Committee kureba ko entebekanisa zo kuzika zirije kutwariza bwamo Babaranda yagamba ha mugenzi nko mukaze nkwatangabo kandi yahamya ngo Bushenyi yaferwe manza rugambwa Karora feriro mu irwara rya Aga Khan Hospital muri Nairobi Kenya ahamya kanshanju y'obukuru haruko burayekero cyumwe okujaguze myaka nshanjo na gumwe okutunga official barrio nikimanyisa ngo shohoza yona eyo kumuzika neja korwa government amakuru agasha kwa Jime Muhumuza. Webare Jime twaza kumuraho ntugaruka. Otaferwa abataka nani nteka mazima tukore hakajenyi kake katari kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa
kibocora nabana niwe naza kubahereza enkoko 3 eziraribwa abagenyi umushango gw'enkoko ezuwa nangwa mwizi reka ndete yebitoke nk'ikumi nesano yinkwa bataka mu nkwasa amakaga kanga kandi nenye no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha ushobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataro nkoko ataro mbuzi ataro honde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tinkacikora gasha kirakuyotenda omakaga ngendoranda muchanga love you, sweetheart. Shavanjirirwe, I love you. Amakuru agebyemuzano timu y'ompira gw'ebigere y'abahagizi ba Radio West ku ruganya mukana esinjire abakozi ba Radio West na gori shata ryemwe omuzano gwo mukago oguzanirwa China mukana mu district ya Ntungamo. Bakasimu mbaba na Ana jitodeko kafu na Benjamin Saisko Benjamin Abayuya wanaita wakati na kutoka kwa kubusa ana nakasiwa na msolo umushiyatiro baswa no bareba tsinga onkanitwe twabasa kubantu boreka nguno tutari tubate gwemero mwinji y'amakuru hineshi twineho so twenda kubasima kana no kubakongora ciretinga itwe tuzagumizamu twetorore byanga byona ahibara twete tuzaho nite myanya yemwe tuzamu kandi Ntungamo ni no mu district sezusinga yo kutakagera tushara munonga aho mu ishaze rya Ruhama cyo kubanza inguto tuzikozere ukare inguto zitakakozerwe cya kandi entase yitu no werabe yongireho ukantongera ngo yongere munonga because tukashangerya hasi abantu mwe batategere kudu message zagu karicha zo pasa kuberebera n'ibinga byabo yongera kongera kubashemesa kurangwa at least ubuhingi ukusharura kwarga ahari 55% baza a 70%. Aganda gebyemuzano timu za Uganda ezishire omuhange rya Kenya nyumwe basyo kandi rizoba abazana basiba barukuruhuka kandi bakuru ba timu basiba omunchiko zitari zimwe na zimwe ezo kutebekanisa kutandika kw'emizaneji kandi aha abakuru ba Kenya babasize kwakira abagenyi okuruga omahanga nka Uganda, Rwanda, Tanzania na Burundi kandi aba babaraganisa okuzanaje ombusinje. twajwekirwa amashomero mingi aho kuba nintekateka ngo discipline erya apart from lacrosse tuyinemo abajwekerwa kandi nangwa n'abajwekerwa ba lacrosse abandi baraga Kigezi aho kuba Kigezi high school erya ni lacrosse mwenu ningira ngo uburwengerizo bayona yagireta so azankore ntare eryaha ba high school eryaha bwera nyange eryaha tuyineho first time azaha nga Kashenshero tuyineho St Kizito Primary School batujwekero mu volleyball tuyineho Bon Consilia tujwekero mu girls football so mbwen tuyineho first time aza mushanga secret data mushanga they are here so mbwenu ni ndebera kimwe ngo zone yitu nkankore team ziriya kandi ziri competitive tuzija just kugira ngo zijaha they are very competitive turiyo tuza kugiraho meeting na team zitu nka ankore kukora what you can call coordination meeting kandi omukampu tunoni twetebekanisa
nitu expectinga kutunga first match yitu nyinshi kare kandi omuzarno gwo busimazima abana bagwetebekanisize twine n'amasiko go kusinga. Mzano ngo twatwinire kandi ngo gahendera agacenshire ntukusima mnonga yogumere nitwe Serena nwamanya Sunday Brian nabandi abutwakora nabo ntubendeze kurara kurunje.